mukama ndani wa misho gawe. Yesu mwana wa Daudi ngirira imbabazi, Yesu wanje ngirira imbabazi. Mwana wa Daudi ongerera imbabazi okurgira kimwe kuri wa mwami Peterson MA. Peterson MA natujyangu yamara emyaka y'18 omubuhereza obwo bwo kweshongora music ari kuganiraho nitwe. Peterson MA natujyangu akakurra omurembo rwa Mbarara na Munonga aha Holy Spirit Fire Church eriko yemerwa Pastor El Tumwine mu bigambo bye agize rengu akakora tine bazire wa nyuma yo kwitwa omumwaka gwa 1994 omurutaro orwa Rwanda rukumanywa nka genocide uyashikire omurembo Mbarara. Mwami Peterson MA akabasa kuba nagenda kimwe kandi yaza ha street za Mbarara uko mwami El Tumwine wariko bembere kanisa ya Holy Spirit Fire Church nho yabase kuba namwiha akamutwara kandi akamuta omukanisa ye akatandika kuzindamwe amazina wanyuma yo kutunga omujinya gukuzina akatunga orweto rwo kweshongora aho abeshongozi aharimu Mary Asimwe hamwe na Florence Musimenta kumukwatiraho kandi akabasa kuba nashohoza akeshongora ke koko banza akakumanya ko mwana wa Daudi. Mwana wa Daudi ngirira imbabazi, mana yanje ngirira imbabazi. Wanyuma akagumiza mukandi abasa kuba nayeshongora ibindi byeshongora bitari bimwe na bumwe yayeshongwira Karamata. Ashaka kwiberayo iteka Karamata, kandi akeshongora turatera imbere, turatera imbere, turatera imbere. Uyu mwami Yesu azatwicaza n'ibikomano, baragushima n'ibindi nyamwinge bitizere kuba ntura kandi na Munongo mu matogaito ubwa hati tasenemo enanjira kutugambira ngo yasimyaka y'18 arkweshongora ahansi y'ekibina ekiri kumanya ka Salvation Army Music kandi ubwa hati ariyo natebe kanisa ekiterane ningashi concert chivu ningashe chivuru ahikirabe muri Mbarara kandi biro byo kwezi 20 yo kwa 8 2023 kandi ashabira abantu bona ubuzima ko kwija mukamukwatira mukamuhagira umwana wito kandi ubuzima ari kusima rahanga yabase kuba namwandu natujya ngo urugendo turwangohi onka kandi yongera kusima abantu bona wabase kwamba mukwatira mukono okwiho bwatanduka na hati hiya ikamwa nangira kubeta umwije ko ubuzima mbeho mbase kuba no muhagira. uri mana nyamana we Yesu, uri mana nyamana abantu bose baragushima.